drobnovratni. Kje? Če gre gor drobnovratni. No, malo večji tale kazan. To je, ja. To je pa res, ja. Un je bil bolj oranžen, taj pa, no, se je tudi malo oranžen. Opala! Čakamo malo. Prihaja kosmati drobnovratni. Ni kosmati. Vsi jesen tudi. Evo ti ga na. Zmaga. Zmaga! Smo pa že kar ven, ne? To pa je reflektor 12 V 0,6 ampera. Debelovratni gre skozi užino. Dobro. Kreni. Krema prema meni. Kreni prema meni. Allora crema. Primož, kje sem pa nogovica najdu, je tvoja? Je. Aha, aha. Pa smrdi fejs, veš. Te je pravne strajdeti. Nekaj bomo že naredila, ne? Ja, nekaj ima že. Pizda so tu na vosk naredila, jebem ti. Dej, koliko so stav, ajmer? Jebem. Idjel. Pa veš, idjel. Kurc veš, nič ne veš. Ko pa ta športno društvo Torbica, kle ŠDT? Tu je športno društvo Torbica, ali kaj? Pa čigav je pa ta falus, kle? Vidim, če bolj nažgeš. Popravljaj tam, da se nam zatikal. Kaj pa ta ajmer za... Tam ga pust dol. Treba potopiti. Tam se je zataknil. Čak, mjaz odhakil. Ajmer, ja. Binti, čak, z nogo bom. Z nogo je stole stran davno potegn zdaj. Dobro, da s tega ajmerja je krekoviš, če ga malo potočeš po kužinah, oblikuješ zreli gljiv. Ja, sej, zato ga pa imamo, ne? Ja. Evo ti ga na. Malo takule. Smo zmagali. Pa malo takule. Je to pa zmeri, ja? Porka, špinača. Fino pa dihaš, še boljš kaj jama. Ja? Zdajle, kaj je blisa, Je jama noter. Kar les. Steklenega polža sta zjebala. Mah, ni edini. A? Ni edini, prepočasen je za nas. A ne? To je to, ja. Vsi ti, ki imajo licenco, Ja? niso dobri. Ja. In Bil unita hit, pa taka fejs lojtra naredil. to je pa A? klop. Kurja lojtra. Ni, A ni to kurja lojtra? ni dosti usran. Kurja lojtra. Je predolg, pa premalo. Tri kure so bile v jam. 3 kurci, ne 3 kure. Evo ti, ja. Škatla za zaklade.